Waishilizi watukufu waheze mbawa za matangazo ziliyohundanine ziliyobonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Madandaru dozi pangao lejeleho lahezi habari za hatu za Komor za hosiku wa leweinu mfumbili riwazao mfumbili ya mwiso bandia ya honji ya harma i Ramadan Karim shabakati l'internet ya rirengao e fursa inu hubushiria wa Komori ni maislamu kamil walio harmai dunia Ramadhani njema ijokana baraka na mariziki ya halal. Serikali ya Faransa abantu rizambao ijusa ujembe utsaha haini nyumba iliyo harmalisi wala Komori la Maore ikao ngilo na mkomor ikao ngwambao wao juu hari maclandestin kao ngwambao maclandestin harmensi ya hao falsafa ni siasa ya tuanziani ni Emmanuel Macron ni serikali ya haa uvamia ya mkomori ulio harmalisi wala la Maore humkamata wambeheka mkate harmwe maswa mararu rulona wyan serikali ya Komori elejila serikali ya Komori ngwajoka haba namnaje owa Komor ngwajoka ujitamka namnaje abaha ezinuzi kaba ya ndazibi Faransa wa utajiao lelo bandia do utungu ulona wa umma ulio harmale bara la Afrika abaha wa utungu ni hasira ilona wa umma wa hele bara la Afrika abaha aye siasa ya serikali ya Emmanuel Macron einu diranda hivi dira waifaliki abaha Rais Azali Assoumani rais wa Umoja wa Afrika ngena za uhamba na za urenda abaha holiho de siasa ya Faransa namna wanzao wavamie ya mkomori harmalisi wala hae la Komori la Maore engar jipangao namna jesi wa Komori ili rijarishinde riwaneneshe jundu haukashini jundu shihudu mlao ni Wafaransa ikaangar hisio ya ukaya wao hawao ngwa hisio ya ukaya wa umma wa hele bara la Afrika wahisangwa ajila mwao wa umma wa hele bara la Afrika wahisangwa ajila mwao wahisa wajikomea wa maruha wa umma wa hele bara la Afrika ezite zihutaji wao harmalisi wala Komori la Maore ezi natija zihutaji wao natija indi wakati kaongari hisio yauka yebani hahe Faransa lelo de Rusi ebani hahe Faransa lelo de Rusi kawo itawalia ya dunia lelo ngevamiao ye Ukraine hautsaha irenge Ukraine hautsaha imete ordro arme Ukraine ye Rusi gejoka angalia lesu ala linuna mnaje abaha lesu ala la hele siwala Komori la Maore ikao waongozi wa huu makomunisti wa huu wana wa Faransa ngwalanio serikali ya Faransa humvamio yele siwala Komori la Maore kama bondro dema communiste ema communiste na siasa hema communiste walio wa Faransa ngwalanio umvamio wa serikali ya Faransa ranzibala hata na lelo wavamia leswa la Komori la Maore
na zinu zonti pia waziri wa hezabari izo bonzi no mshirikiano wa hensi ya Rusi kadazitataza harma iturne ya hahe ya mazungumzo ya vita harma le bara la Afrika haisheleziza ya Faransa ya ukaya hule na hule kilometro zinji za ranzi Paris ujama yoti kilometro zinji no Faransa hodu ambao ngwanzo wa hensi ya demokrasi ngwanzo wa hensi ya demokrasi harma ya dunia e demokrasi ngionda babi hovamia siwa lilo kilometre ikao kazina uja ushindazi wazishihe ese kilometre ya hemi paka baina Paris na Komori hoja wavamie hamvu na igozisha mvu lisiwa la Komori la Maore wambilula hao haki hauka wakaongoza ya siasa ya hilisiwa la Komori la Maore zena mdere na bamana na umoja wa hai wakautauza ukawakeda ona wa Faransa badala ukanda ona wa Komori haki ya hao shodo hitse ikawo Faransa wazingara igozisha mvu uka wa Maore wa hamba ukangwanzo wake wa Faransa izo zonti pia zilavimurishie abaha wakati luno Werusi irongole yawe ye Komori iwani yawe ye Komori harumwe diplomasi ikawulazimike abaharishie leji la huwa sahau wajiwarenge yezi ulabanu na umbahazi uzili wa 24 rishieze fikira za hao walonizo enamna wajoka ugabili enge ngwa une plasi ya azali ini yaloni yolelo enamna wajoka ugabili mhima mziro hamada unu Ichwaka wa Komori walio harmalisi wala Komori la Maore ngwa ula wao ngwa bubula wao harmalisi wala hao serikali ya Faransa ngeone sawa ya dictature no peu no crime no criminel wa urumili yao wa Komori walio harmalisi wala hao la Komori la Maore izo pia ngazoni hao wahuja waje wa hensi watie mur du Berlin haruma ebahari antro yanzuani huenda Maore yarende haukayado mazamo mahu yaliyo harumwe dunia aba de bahari ya nyisao ya mipaka ya Maore na ni Komori na nzuani izo zonti pia e demokrasi keitsuoneha zinu rambao lelo harumwensi ya hato kama ngami harumwensi ya hangu wanu ngami harumwensi ya hangu ngamrongoleyo harumwensi ya hangu zinu nambao lelo nuwajigerehereo ambao kangwanzo wafanye politiki wana wa Komori walio Ulaya wanza ukiwa wafanya politiki zesedelari fuze dini nasuirize zile zendini ilavimu kalma hamada zinu na intervention hamada zinu wasubuti wa hime harumwe Faransa wazifanya kwa na usubuti hobweze kwa na usubuti hobweze sisi ngasarmenti hatu gar aminio ensi hatu kanga sarmanti maskini irumaonai disiwaonai ranzivala hata na lelo rarenga istiklal hata na lelo ensi hatu ngeswari fulaonai sha ngasino faharu kanga sarmenti hatu gasino faharu kanga sarmenti hatu ngarijitamkao no wandua kawari kolonize mahajana na mengo mitsano wakarikolonize mahajana na mengo mitsano na dua Faransa waje wavamia alisiwa la Komori la hatu la Maore walizingara haigozisha mvu sisi ngarongwao ho effort hakangasim libre ngasimo hatu ngari karsuta pala hautsahamba eresa sisi karsuta pala hautsahamba visa ngari wani yao yensi hatu haurongo wa haji ku la udafiu wa Komori walio harmalisi wala Komori la Maore wadhulumishi hao wa ulwa wao yo haki hatu yo haki haina Mkomori yarongowe jenamna wazungu makomunist madepite wahimao mfano ma Jean-Paul Lecoq ikawa mzima mengoni mwe ema depite walio harma Faransa harma le jumba la mawakala la Faransa lelo makomunist
wawaniao ye Komori, wawaniao ye sharia, wawaniao ye droit international, warongozao madepite wananyao walio harma de jumba la mawakala la Faransa ya ukasi haki si haki onvamio wa serikali ya Faransa haigozi shamvu harma lisi wala Komori la Maori. Mana hindi nyinyi wana wa Komori mlio Faransa masoma suvumwe misense shandanyi masoma mlo wahara uhima ufanya deklarasyon amada zinu wakati kao lelo eko wananyasi walio harmalesi wala Komori la Maori wavamilo warengwa wadanganyi wa harmaze nyumba zao wakanalizewa warengwa wabali wa wajahuni engwa tukauja wanshi namnaje Komori tukauja yenshi namnaje ya masuala madziwe kangaruzi sao walone serikali lelo boriuzi sao nyinyi manzao mjemrengeze serikali zinu kafatsuze nyinyi mloniyo kafatsuze nyinyi mloniyo haukaizo ngazifanao wana nyasi walo Maore watola wajabanu wabaizwa kamkate wajabanu waremazikabaya nu wa Faransa wajabanu kwa joja mibure izo ye serikali ya azali lelo watouona laiti serikali ya azali watouona laiti wahimilia makriminel waho maadui wa Komori lelo haukangarisio ya serikali ya azali ihimilia ukriminel ihimilia makriminel wanza wangamize mashababi wa Komori walio banu walo muhazini na mfano wa hezi jilio harmaishi wanza shandegi namna serikali ya azali dans son ensemble namna ya himilia maamuni hodingoni auka mfano dazila daweka wanwa hazi wajuha waambia maamunu kaurijushilie bahurirari yangariko zao baseza jirindi serikali ya azali yende irenge majeshi ipoe majandarmu nele jeshi lele lazingize maamunu limuhifadhi lidombalia lanzel jeli limtie hanvu harma ze ebiro ya isodo za alama iyabili hindi mmono maajan wanro hazi wa aeroport watendezi wa wende wahezo wa magobani wende wafungwa intimidation zifanyili wao wa Komori ni wana wa Komori mashabati waso hazi zofanya harmenti na mizahara wa ihundao rilona inumezi 6 ya kamili walibao mshahara wa COVID wabunguzizi wa mafungu mengo miili na mengo miraru harmajana ya mshahara wa hao walibao 70% ya mshahara wa hao ranzi wakati wa COVID hatana lelo ala kulli hali wote ubinadamu nyinyi serikali ya azali na mweshele kaina mdunguli wazuma jana maili na mengo mina na zuma jana maili na mengo miranda na avantage za babo na babo mana mtusikinia wana majana mararu waliyo harmaishi wanza shande wafanya uhazi hamaisha madziro za inflation azindu za pandra harmai dunia kamili yabo kabatsi ubinadamu yabo kabatsi ubinadamu rishemeza rimlamwani ni serikali kabatsi nombora tumfanyani mahaba no rimlamweni yauka siasa yatendelewa ya twanziani ni mwana wa rais ka wodoulo conseiller privé wa président de la République Nuru El Fatihu eduskuri ya loniyo harme masiwa ya Komorindi mashababi na mjeri tsanganyane wazima mashababi na mjeri tsanganyane wazima rilelensi hai eduskuri yo kesudungana nezitendo rizionao za serikali kwezi mtukufu wana mafatihu eduskuri yo hutuba yo hutuba njema ya jokayo njema ukawe shababi mzima mengweme mashababi wa Somalelo mbabaho ya amini ya jahunika makamu ya conseil privé badi joka njema yo hutuba hiyo she hutuba hiyo kesudungana na zitendwa hauke serikali ya mzee wa hao ngevamiao ukriminel ngedungao mwendo wa mwendo Emmanuel Macron serikali ya hae wanzo wafanyie wa Komori walio arma lisi wala hao iyo karina ubatsa ye mihono tena iyo ngari mambiao ni nyinyi serikali ya azali karina ubatsa ye mihono rimbulieni mlenrotsa wa mashababi wa Komori izoriele wao sisi izoriele wao ngarele wao kayara isazali ngurelesiwa ngurelesiwa ndo tena ngurelesiwa ndo hauka
Juzi do yanikiwa makamu ya rais wa Umoja wa Afrika Maudu Mfumdaro wanro hazi wa heshima za shandege ngwaba yawe aeroport kabana ukauka hazi ye image ya hensi ka ye aeroport ulado mwango wa hekomor de aeroport eke aeroport ije hundi hao kaibali hani zianvio zangu hao bonze kasujwa za haja kabati hazi ijwa ifanshia harmeshi wanza shandege abo yo sura yambi ya hensi waitende ya juzi wanikiwa ezo dhamana za Umoja wa Afrika enge sungo ujalelo ichiparihani ukaya ishiwanza shandege aeroport international ngendu ya balhani hata sababu masindano ya huandwa hazi wadhulumishi hao waangamizi wao ni mrika wao kasina lahe ukabana ngewa nwe imbulo na lahe wanengewe Humedi Msaidi hawe shehani ngewe Humedi Msaidi Rais Azali ngumwanio ya sisindi wano hazi hau shehani ya sisindi wano hazi hau belu ya sisindi wano hazi Shamamun Emamunu ngubaki harme ensi inu ya tierabisha yezi ya tsongeze soulèvement populaire. Emamunu mruwa usababisha soulèvement populaire. Ha intere hindi. Za tekniki. Si za tekniki hata. Haukaiti teknisye. Teknisye kadonda zero. Ye OASI. Ye de Organisation Internationale des Transports Aériens. OASI itundao zianvion zendege neziwanza za ndege ne hawa ijabanu gasina mifumo mili banu ijaifanya inspection harma ishiwanza shandege shahatu ishiwanza shandege shahatu ze natija wahundra zero majwai maili si 01 majwai maili zero aeropori sona mwenji aeroport ya wola e goudron aeroport ilo na ze problemu shihu ina majana shenda za huli mengu za heze aeroport za kile mengu pia amanzo na bindo kama Amunu ni Nana Suir directeur de l'aviation civile na Amunu warema hindi zero niba sinono sida wareme zero OASI de inspection ya OASI iwareme zero yani ulabana tsukume na sani ye kakarija reponde ze kondisyonani kiwazo ni OASI eshiwanza shante genga shijo balwa ni OASI yabo sikanza ndrongo we na biera isi wa heda ula ni sirikali ya hae wa muhimili ya mroi muhimili ya ha tekniki technique c'est technicien parce que technicien kadonda zero technicien kadonda zero na shoni mwema ye kadonda zero shoni mwema yo hunda witi yo hunda 9 na shoni mwema sha na shoni mwema kadonda zero rihundu zero politique e politique ngenandu ndulo dingo ni mama munya mduga Mamunu kutoka ujana hindini 2024 armai masondu kia vote zero tena ngiabo isa jirimbi wamru wauka ya gardewa wa jurihani wafanya soulèvement populaire parce que nous soulèvement populaire ni serikali ya Azali wa Itsao bana wanzawe maraia wa dubu pareni zorielewa we maraia wa Komori waelewa kwa na udubu pareni wende wafuma Shaizo serikali ya Azali wanzao ngwanzwe maraia wa dubo pareni. Parce que serikali ya Azali ngwajuao. Ya ukaya, ima agent wa lo aeroport pia. Ngwaona haki.
Wakautendezi wa jana wararu wende wafungwa harima mfukare wende wafungwa zilangamba intimidation na mjemrirenge pia mwende marifunge siwandu lobo sijubanu rambao maamunu katwende sandro ishiwanza shandeke msirenge wa ile wararu na mrirenge pia mana maamunu kajaulawa kajadeziwa hangba yenda zaho bawe direkteru hao kansuwo na maslaha hasindihwa haulawa hafanywa yeye denda hashitaki ukahindi agression verbale hari agrese harongozwa nai hendi hashitaki wa mrongoza nai wabali wawende watoa magobani ishara banu garendonda yehunda hubi hunuribe haolelo raisi wa hedaula ngurengwa hati wa harma bata sardini hata haniwe na mnainu haholelwa majankudi raisi azali sinongo rafanya mwezi sinongo rafanya mifumo ngurengwe na mnainu hata haniwa harendo hamashifo haholelwa majankudi ni marainya watsaya wahima warmeze mimbari zinu warmeze televizio zinu majuju walobonti jubanu kwatsuwa wandu wadeya wa raisi azali ni wandu wa chamfu wa raisi azali ni wandu wa renga wa raisi azali wa mrenda ushifo wa mrari yao hai karsuelewa hata mana hindi ni nyinyi mahakama mwadazi raisi wa hedaula ya chamfu wao na umbenazewa na urenda shifo mwadaza shalelo mjuha paske maamunu hamba shia hinda zaho ba karsuona masola wenshi sinawe le problème ya mwindi c'est le monde à l'envers les institutions za mahakama les institutions za sécurité zilobo sijubanu izo zitsohansi wazihifadhi raisi wa heda izo zitsohansi wazihifadhi raisi nesheone sharafu shaheda ule raisi wa heda ule ngurendwa shifo karja parona juge hunu au procureur hunu a réagi à sababu président de la République. Pourquoi? Yani ebanu maamunu harenge place ya azali. Maamunu harenge place ya azali de président de la République. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Sika hanza handanini eleze ukaya. E kama amunu kutoka usiwa. Ni sirikali ya azali wa msiha wa mbahara. Janudi na habari, kaanza jerimweleze nini sirikali. Mumsiha bure, paske nyumka umsiha, hata sababu kahari ye technicien, ye si technicien paske aeroport ya hatu, irema zero. Politiki ya mjoka maamunu kana ushida, ya renge mrumzima hawandu wa ili, homjini hao. Yihwe, ya mbale usamoroni, hata sababu azali. Ngamzijua ondo. Ngamzijua ondo. Yabona mrambiye, imagine ya mapatata wa zingara maamunu. Ezia hanu ilo tayari bosu Muhammad Ali Bello. Ezia hao ilo tayari lanzima udumfu mdaru. Yandi sorari lwabo nsino chamfulwa. No menyewa hata sababu mamu. Namrabi. Nihumanzo mribehe. Nihumanzo mbehe azali. Bo sirikali ya azali. Tana wele jilinu ngamruhurongoso bo Bello. Bosufu Muhammad Ali. Manani majeshi ya hao mrenga kamuhifadhi. Majeshi ya hao warenga wandu wa waka wanketo wabaliye wabalo wandu wa hezo magobani. Bosufu Muhammad Ali. Ngasibanu ngarambao raisa azalide mbaba wa demokrasi. Sheze acte mzifanya au ce dernier temps. Ngamthibutishao mnike ushinzi wala wambao kanyinyi ngamrumiao diktature. Yabo mimi binafsi tisazo hamba. Hakamidon lobanu nambao kaya mbaba wa demokrasi harmensinu yohamba raisa azali asumani. Shezi akti zamu suzini bo sirikali ya hati. Mzifanyao. Gazi tubtishao ya kaya. Wanu ambao gabo diktaturi harmensi. Ezi nongo domfananenri. Ezi nongo za uka badala. Ya uhadisi na nyama aja majana. Mjuao kaya wakomori wonsi pia.
Wakomori wonsi pia ngwa udingoni mahema aja walio aeroport izonga mzijwao. Enyinyi wanashama wa serikali mloko na wane nganyi wenji la hane maraia wa Komori maraia wa Komori pia haki ngwa inikawe maaja walio aeroport wanuka mtsuruma zinyama nga mrumao wanadamu esho mwanzao hindi nga mwanzao wandu wa dubo pareni nga izo mwanzao nga muzisoni nga mwanzao wandu wa dubo pareni nga mumrongozo wa Komori mtsidubo pareni mtsidube o pareni hakama dubo pareni ngwajo ufuma ze actors zona uzinu ngwajo ufuma nekawa fumu ngwajo utapala kwana ukana bantu bobira tsena hauke conscience rahakaitsi hena mna sisiri tanabayo zeno wozinu emaraia wa Komori bwandwa huli bwandwa ni maraia wa Komori wazaya wana walo aeroport pia ngebanu sisi rahima banu mezimira ya kamili ramweshele zizani ukahe zanongozi jiro aeroport na mamunu gazoka ajali rimlahani kabli ya za raze ndongozi jakazi jire bomze sirkali sisi ngarambao ngarinukao yezijao omfumo ujao ezijao ngarizijua ondora hananyi nyinyi sirikali mrirumao ezijao mfumo ujao ngarizijua ondora hananyi hauka sisi karjajitia harmaze 4 murs sisi ngasisine maraia ngarinukiao izwe maraia wambao eziwajibi yao reso wajibia hauka ngasikaribu nao yabwezi jao ngarizijua ora hananyi na mkeradhi zinu kamjaka uzitanabahi ya ukaya wanro hazi walio harmeshi wanza shandege ngwajo kauparojo kausiku wahime waambie maamunu kaenda zao kamjaka uzifikiri kamjaka uzela kamjaka uzifikiri nezijo kahandisa mfumraru yinu kamtuzela kamtuzifikuru ngarzaniyo kaya rijuhanza yensi ngedi ngosi ngasina mahabanensi kasina mahaba nensi inu yahanza riparojona kausiku rionensi inu ye unale jua lakini ujo unale jua ikesharia katuselo riono juzi isanda mjini ele societe ya Egyptcom ya kaubalwa ni mahakama hakala de mahakama ya kaubaya il a décision il y a injonction de payer. La décision, il y a injonction de payer. Il y a qu'à exécuter les forces de l'ordre. Ils sont radio hanza. Et ces décisions, il y a mahakama zirengwao zi exécuter zi exécuter hamade namna yila ya juzi tsanda mjini uhusu ye Egypte et société Egyptcom ya kaubalwa irengwa ezindu hauka sharia ndo shaka urumishi habala. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Kabati problème entre Égypte na Comore non plus. Ze problème rakanizo siraka usoma yuhonwano walo yuho waba hawasomao nuwajoka udoenda we soma nuwafanyo biashara no ze problème za hemaraia nensi ya Egypte izonga zibakio za hemaraia wa Comore nensi ya Egypte. Yonsi yenda uhasharia, jensi ya hatu yenda uhasharia. Eni ujo komete erreur. E sharia gashijo hukumu Egypti. Heni Egypti ujo jahum hakomete erreur. E sharia gashijo hukumu. Na banu izajiri inu biashara. Inu societe prestige. Ya mwana mshe femme d'affaires. Fanaza, Badrami, wode mwenye société ya prestige, ya société prestige. Kao yo enregistré wa harmali swalanzwa. Haishiliana daina matajiri.
wafanya society ambao Egyptcom wakaze hazi za he society ya Prestige wakauzifanya wakawaba hizi za ze conteneurs za hao abo ze frais d'agence udu wakauziliba Prestige comme do kauliba société ya Prestige do kauliba eze chargement za heze frais de transit anize frais d'agence udu wakauliba ze conteneurs wabali hata eze bidhaa hizo ziwasili nsambu zijezi dedouanewa ranzize frais de débarquement de société ya Prestige ranzize frais de dédouanement za heze marchandises société ya Prestige hata ye installation ya heze magasin neze dépôt société ya Prestige hata hunu ngazija harumele jumba la umara Hussein Allah rehemu wali wajirimba wali wajiriti Egyptcom cinéma égyptien de société ya Prestige ya Madame Fanaza udwa wajiri waja wa installer eze frais izo zonti pia iladhimwe Egyptcom égyptien wazilibe Madame Fanaza ka rambagar sansa wao ritairu juwe eza jirindi harmo mjaradaun sidora benwaze image sidora hajara intervene la l'image jerfanye éclaircissement haina mbuya jwaka est parti ya hema égyptien et avocat harongoa et avocat wa Madame Fanaza harongoa sisi ngasabu hari rangalie rifanye arbitrage et arbitrage ijiri henamna hiyo dokaya wakati ze frais d'installation za isa et magasin ya Egyptcom ya isa ya installé wa harmaensi ya wila vimu ema égyptien walibe ze frais zonti pia et ze frais hisabula 22 millions badala ya 34 millions encore tenir en bas 34 millions badala ya 22 millions 22 millions ils ont dit zo Madame Fanaza ya la vimu ya liba ne société ya Egyptcom hashitaki kwa mahakama harme tribunali ya msambu bandi ya wanu wa haraya uliba ema pesa kwa jahara ya ukakwatsu hilo ema Egyptien amduna dunia hatanaba hangu akubalio kangwa ilwao ni Madame Fanaza société Prestige nguwa hiyo shawo ambao 16 millions dishuwa ilwao badala ya 22 millions ya mashindano ya haki shawo Madame Fanaza hindi hashitaki hahundu injonction de payer yo décision en justice hahundu haki ya kawai ya jalibe mapesa yao wanu Egyptcom eza jirindi wihende haharaya na bo muda wa ufanya appel ya ufanya opposition ikauhundana ikisharia ikauhundana na injonction de payer ngauna muda wa nsiku 15 ufanye appel c'est-à-dire ufanye opposition akainu commercial hapo kuna ujamba ufanya appel sha lazima ambe ufanya opposition zensi 15 zibiri zensi 15 zibiri wanu harauliba wanu ma Egyptien yabo hakaulahimu yafanye appel kadafanya opposition yabonge lahimu ya libe shawanu toujours wanu Prestige wareje ibabo harme tribunal windi warenge certificat de non opposition windi warenge certificat de non opposition ya ulamuda wa hizi nsukumena nsanu uhisa ubiri wandu zatu ma Egyptien kwa jaja wafanya opposition rikauja jerenge certificat de non opposition wende wanikwa certificat de non opposition et certificat de non opposition yoyo kana hunane zensi hunane ziviri société Egyptcom ungena avocat société Prestige
ngena avoka izo nongonamba obanu zonti pia izo haina avoka ya ngujuo ndo yauka ngami harmwe sharia ngami harmwe droit ngamambo sharia e certificat de non opposition wakati wanu madame Fanaza madame wa he société prestige yenda ya hunde certificat de non opposition haibalia hawareje ibanu bao wanu ma Egyptiens tukawla dimwa kanensi unane wajiwa yu opposé kwa jai opposé. Donc madame Fanaza a passé à la vitesse supérieure haja kufanya isezi sisi bora jabalala hundai ma gendarme rikawona ukanga bo agressivité shakarja kawiyelewe sharia ezajiri hindini rishilia avocat de la défense et avocat wa Egypte.com rihundu izo avocat wa Egypte.com yamba shakaziti harme sharia kaziti harme sharia zinu na hamba banu au niveau ya he usiye wo ya jaka ou exécuter les injonctions de payer ngene haki ngurumie sharia c'est le droit haka urumie sharia. Donc voici que polémique ya husuka inuda wa ya Egypte na Komori hauja non e sharia de shirumi lao wanu wo kwa jaharaya abahangela dhimu wa elewane izo sazibiri e sharia kwa na ujwa wareje idingoni wajambe ukaya kwa tuli base 22 millions hauze 40 millions parce que eze sharia zaka waladhim wajewende washindane wambe ukaya karja kubali e mapesa yao umuda ubiri ranzo wakati walawa injonction de payer wakana 15 jours wajawenda warenge certificat de non opposition wakana nsi hunane badala ya hizi nsi hunane wakana wanikwa muda wa mezi miraru kwa jashinda wahunda islam. Donc sisi ngarambao kar interpeller aux janibu zombi mrejilani mwini makensi wazima mrejilani mwini makensi wazima mkubalianezi échéance ilie dene inu ijue iliwa wa kema Egyptien wokwatsu haraya Eden ngaromba wa Mwenyezi Mungu mtukufu rijeri onane na nyihazema ekema uti iriba nafasi ala barakatillah.